MC Plus, građevinski materijali od podruma do krova, sve za vaš dom i snova. Mi gradimo s vama. MC Plus. Dragi gledatelji, srdačan pozdrav. Vi gledate još jednu emisiju HR Futsal. Kako smo na početku ovoga projekta i ove same emisije rekli kako nećemo praviti razliku između velikih i malih klubova, između sjevera, juga, istoka i zapada, to smo zaista i mislili. Zato smo danas u goste doveli drugoligaške klubove i to iz sjeverne regije. S nama su danas ovdje trener Bjelovara, mladi gospodin Željko Osterman, te predsjednik Jesenja, gospodin Anđelko Draganić. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju i hvala vam što ste se odazvali. Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Na početku, gospodine Anđelko, možete nam reći kako da govorimo, Jesenje ili Jesenje? Jesenje. Jesenje, Evo, znači. to je ispravno, tako je. Ok. Ovako, možemo krenuti prvo sa Bjelovarom. Željko, možete nam za početak malo predstaviti klub. Vi ste novoosnovani klub, sada se natječete u drugoj ligi iz Sjevera. Otkuda je entuzijazam za nastanjem kluba? Pa točno, evo, klub je osnovan prije godinu dana, točnije u 11. mjesecu 2016. godine. Već dugo je postojala ideja o osnivanju malnogometnog kluba u Bjelovaru, ali nažalost većina nas koji su imali tu ideju je bila na fakultetima u Zagrebu i nije bilo mogućnosti da to ostvarimo. Naime, naš predsjednik Josip Kozić nakon završetka svog fakulteta, završio je kineziologiju, odlučio se na osnivanje malnogometnog kluba, kontaktirao je nas par najbližih suradnika s kojima se dogovorio da ćemo krenuti ozbiljnije u taj projekat i evo, već traje godinu dana i nadamo se da će još dugo nastaviti. Evo i mi se isto nadamo. Gospodine Anđelko, kakva je priča sa Jesenjem? Od prošle sezone ste zapravo pokrenuti, a već ste sada aktualni prvaci druge lige Sjever. Pa kako to zapravo da ste u takvom kratkom roku uspjeli pokrenuti klub i ostvariti tako značajne rezultate? Pa evo, naša priča je slična kao i njihova iz Bjelovara. Mi smo isto krenuli iz male sredine, znači iz općine Jesenje. Isto godinama je postojala ta ideja da osnujemo klub i to se je dogodilo prošle godine. Smo osnovali klub i krenuli iz općine Jesenje, proširili se na tu bližu okolicu, to je grad Krapinu i okolicu. I počeli smo prošle natjecanje u drugoj lizi. Evo, rezultati su nam bili, tako možemo reći, iznad očekivanja. Bili smo prvaci lige, sve se je poklopilo i iza nas je bila stvarno jedna izvanredna sezona. Jeste li upoznati, pošto ste u istoj ligi, jeste li upoznati jedni drugi s klubovima? Pa zadnje kolo ćemo se najbolje upoznati jer ekipa Jesenja dolazi nama u goste, ali međutim znamo i od ranije njihove igrače, bili su čak i ovo ljeto kod nas u Bjelovaru na turniru, tako da poznajemo dobro ekipu Jesenja. Evo, ekipa Bjelovara je prošlu se nije natjecala, ovu godinu je krenula, već su prvi na tablici, znači imaju 2 pobjede, znači očito se radi o dobroj ekipi i drago nam je da su se priključili u ligu, znači da se liga proširila i bit će zanimljivije. Kakvi su vam ciljevi u ovoj sezoni? Pa naš prvi cilj je financijska stabilnost kluba, znači ne idemo nigdje glavom kroz zid, pokušavamo sve raditi planski. Naravno da je tu i onaj sportski cilj, rezultat, no međutim mi bi bili zadovoljni sa sredinom tablice, sve ostalo bi bio za nas bonus, ali ponavljam još jednom, prije svega financijski osigurati stabilnost i krenuti graditi priču od početka, znači neki plan za budućnost je početi sa najmlađima raditi kako bi mogli stvarati svoje vlastite igrače. Koji su planovi i ciljevi Jesenja za ovu sezonu? Pa isto tako, znači ono što se ne tiče nas uprave je to da isto osiguramo financije, ono što je za nas mali klub u maloj sredini veliki pothvat, znači moramo riješiti financije, a u sportskom dijelu, evo, prošlogodišnji rezultat nas u biti do neke uvezuje da opet budemo u vrhu tablice i to nam je u plan. Mi ne skrivamo svoje ambicije i jedan dan i prva liga, to nam je, evo, prošle godine smo imali šansu, nadamo se i ovu godinu. Sve ovisi kako se bude rezultat kretao, velim, liga se je proširila, smatram da je liga puno jača nego prošlu godinu, da se malo to izjednačilo, neće biti evo, već takve prednosti kako smo prošlu godinu uspjeli ostvariti. Znači, kad smo osvojili ligu sa 13 bodova prednosti, mislim da to ne bude.
i da, velim, rezultat će pokazati svoje. Nećemo biti razočarani iako ne budemo prvi, ali evo, bitno se natjecati, znači cilj nam je da se jednostavno, da se što više mladih iz našeg kraja uključi u naš klub i da djelujemo tako da čim više mladi tu sudjeluje i da se što duže natječemo u lizi. A koga vidite kao najveće konkurente, recimo, ove sezone? Pa evo, pričalo se dosta na početku i tu je bio Novi Marof koji je bio u prvoj lizi, evo sad malo je lošije startao, tu su novi klubovi, a mi smo igrali sad protiv Karlovca, prošli termin, nismo uspjeli pobijediti, dosta su kvalitetni, ne, za Bjelovar još ne znam, Mali Lošinj se je priključio, evo, meni dosta bude izjednačeno po meni. Ne. Što vi kažete, Željko? Pa naravno, tu je ekipa Jesenja koja je prošle godine osvojila i dalje po meni prvi favorit lige. Isto tako spominje se Marof da ima ambicije. Karlovac, igrali smo s njima, moram priznati da imaju stvarno dobru atmosferu, bilo je preko 350 ljudi doma. Liga je stvarno izjednačena i ne može se sa sigurnošću reći tko bi mogao osvojiti naslov. Da. A što kažete baš za Novi Marof? Inače, oni su bili kao jedan od kandidata za prvu ligu, međutim sad još nemaju ni boda. Pa evo, možda su malo lošije startali, no ja vjerujem ipak da će i s novim mladim trenerom i sa svojom upravom koja ih podržava uspjeti doći na pravi put i vjerujem da će biti itekako jedni od kandidata za osvajanje naslova. Jedan od novih klubova, što ste vi sada spomenuli, je Futsal Karlovac. Što je, gospodin Anđelko, vi mislite o Futsal Karlovcu kao klubu? Pa mislimo da je dosta kvalitetna ekipa. Evo, mi smo igrali sad u nedjelju protiv njih. Uspjeli smo ispustiti vodstvo 4-1, 8 minuta prije kraja. Nismo malo imali sreće, ali sportski gledano sasvim su zasluženo nam uzeli bod. Kvalitetna ekipa i velim, bude stvarno zanimljivo. I kod njih čujemo da je dobra atmosfera, kod njih ne, oni su novi klub, a kod svakog novog kluba u lizi je uvijek malo jača atmosfera. Svi naravno znamo kako se jedan sjajan klub, jedna sjajna priča, a to je Rugvica, ugasila. Je li vas na neki način to obeshrabrilo? Evo, pitanje za obojicu. Pa evo, mi nažalost nismo imali priliku igrati s njima i surađivati, no međutim iz svih priča koje smo čuli, bilo je da je Rugvica jedan jako organiziran klub i da su imali jednu lijepu priču koja je trebala završiti vjerojatno ulaskom u prvu ligu. No međutim, nažalost, evo, ugasili su se, ukazali su na neke probleme koji jesu u vidu troškova možda natjecanja, gdje bi se trebalo poraditi na tome kako bi troškovi bili što manji i kako bi takve priče više zaživjele i u drugim krajevima Hrvatske. Evo, mi smo prošlu godinu imali prilike s njima igrati, znači upoznali smo ih kao klub. Oni su stvarno bili profesionalno organizirani klub, profesionalnog trenera, imali sve. Evo, mi smo išli prvu utakmicu njima u Bosni, tu smo ih pobijedili, ne, igrali smo s njima kup, također smo ih izbacili iz kupa. Možda i to malo potaknulo, nisu njim bili rezultati na ono što su očekivali, možda se to stvorila neka nervoza i jednostavno vidjeli su da možda neće ispuniti svoje cilje, ali naravno žao nam je što je takav kluba više nema. Ne? Kako komentirate to da Komisija za mali nogomet nije ništa učinila po tom pitanju? A jednostavno mislim da se trebalo tu puno više napraviti jer i ovako je klubovima teško i svaka pomoć je dobro došla, a pogotovo kad neki klub koji ima takvu zdravu priču i mogao bi nešto napraviti u budućnosti i se ugasi, to svakako nije dobro, tako da mislim da je trebalo možda reagirati bolje. Gospodine Anđelko, što vi mislite o tome? Je li vama možda na neki način Komisija za mali nogomet pomogla u radu kluba ili bilo čemu? Pa gledajte, oni drži taj organizacijski dio, ali samo pomoć prema svakom klubu mislim da nije neka. Ne? Mi se o svemu sami snalazimo. Znači, od sponzora, od svega, kako je gospodin spomenuo, troškovi su veliki. Ne? Naša liga je prostorno najveća, regija Sjever. Znači, imamo Lošinj, imamo Rab, Otočac, znači moramo puno putovati, moramo ići na otoke. Znači, domaćinstva također, suci, sve ovo kad se zbroji, stvarno su troškovi veliki. Ne? I onda mi kao klub u nekoj manjoj sredini teško je to sve posložiti, ali evo, uspijevamo i nadam se da budemo i dalje. Što vi smatrate, jesu li troškovi u ligi previsoki? Pa mislim da jesu, pogotovo što, kao kaže gospodin iz Jesenja, za svaku kunu se moramo boriti sami, sponzore, dobivati nove. Vrlo je teško pokriti sve troškove.
trudimo se, nas je u klubu 10 mladih akademskih građana koji sve sami pokušavaju, bore se. Tako da kažem, jako je teško, ali nećemo sigurno stati, nego ćemo se potruditi, izdržati sve do kraja i napredovati. Vi ste već bili nešto spomenuli, zajedno s vama su u ligi i Rab i Lošinj. Nedavno smo baš na našem portalu objavili priču o Rabu, gdje njihov trener kaže zapravo kako im je putovanje ne samo financijski, već i dosta vremenski problem. Tako su, rekli su anegdotu, kako su zapravo ponekad zakasne na posljednji trajekt, drugi čekaju do 6 sati ujutro, a onda odmah idu na posao. Što kažete na to? Za to zapravo treba jedan veliki entuzijazam. Pa da, evo, mi smo baš prošle godine kad smo bili na Rabu, nas je trajekt čekao pola sata, tako da smo uspjeli to zorganizirati jer je teško se i vratiti, znači nakon utakmice, ako je u nedjelju na večer i to je problem. Pogotovo njima je problem, oni svaku utakmicu moraju putovati iz otoka, znači gostovanje, ali evo, tako se posložilo i te regija se spojila, znači naša regija je u biti najveća, ima i najveće troškove putovanja. Jeste li vi već imali prilike putovati u Rab ili u Lošinj? Nismo još, evo, 5. kolo baš putujemo u Lošinj, krenule su lagano pripreme, još nam je to sve novo oko trajekta, putovanja, snalaženja kako ćemo ići, ali evo, pokušat ćemo to izvesti na najbolji mogući način. Što je sa mlađim kategorijama u vašem klubu? Ima li ih i možda planirate u budućnosti napraviti mlađe kategorije? Pa evo, u Bjelovaru trenutno nastupamo u kategoriji seniora i juniora. Pošto smo novoosnovani, vrlo nam je teško odmah okupiti sve mlađe generacije. Problem je i velikog nogometa, ljudi nisu naviknuli na futsal i tako, ali evo, trudimo se, juniori su krenuli s treniranjem. Ovaj tjedan je i plenum klubova za juniore na kojem će se saznati raspored prvenstva, tako da vjerujem da u budućnosti ćemo imati i kadete i ostale mlađe kategorije. Ima li jesenje mlađe kategorije? Imamo, evo, mi smo također prošle godine malo kasnije krenuli, pošto je juniorska liga kasnije krenula, pa smo se onda izorganizirali u zadnji čas, ali evo, ovu godinu smo krenuli također odmah. Imamo također treninge 2 puta tjedno za juniore, koji 15-20 juniora uvijek dolazi i tu planiramo uz natjecanje da stvorimo, znači, pomladak da stvorimo u biti svoje igrače, jer sad u biti za našu ekipu nastupaju igrači koji se bave velikim nogometom. To je dosta problem, onda potom kod tih gostovanja puno se poklopi da nam dosta igrača ne može ići na utakmice, znači moramo stvoriti svoj pomladak i to nam je cilj da preko te juniorske lige što više djece zainteresiramo da nastupaju i da stvorimo za budućnost svoj vlastiti kadar. Vratimo se malo na financije. Imate li vi podršku općine ili tako nešto? Pa mi, pošto smo novi, trenutno je jako mala podrška grada prije svega, ali bili smo i na razgovoru s gradonačelnikom, trudi se i on pomoći kako god može nama. Izašli smo mu u susret u vidu nekih donacija, lopti, dresova i tako da nadamo se da će u budućnosti biti ipak ta podrška malo veća. Imate li vi podršku lokalne zajednice? Pa evo, mi što se tiče lokalne zajednice, naše općine Jesenje, možemo se pohvaliti da općina iza nas stoji i da u biti puno nam pomaže i financijski i stvarno je tu u biti iza kluba stoji. A pokušavamo sad i širu zajednicu malo uključiti, tu je grad Krapina, pošto igrači iz grada Krapine i okolice igraju za naš klub, da se malo i oni uključe, znači jer su troškovi sve veći. Mi smo dosta mala općina, ali evo, stvarno koliko možemo općinu pohvaliti, stvarno nas prati. Željko, bili ste prije kojih mjesec dana u Vinkovcima na pripremnom turniru na trofeju grada Vinkovaca, pa kakva iskustva donosite od tamo? Točno, bili smo. To je bio naš praktički prvi pravi turnir, odnosno prve prave utakmice. Ugodno i jako nas je iznenadio poziv domaćina koji nas je pitao da li bi htjeli doći na turnir. Mi smo to naravno prihvatili jer za naš klub, mali, novoosnovani, bila je to prava prilika susresti se sa prvoligaškim ekipama i sa pravim futsalom. Na turniru su bile 4 ekipe, Uspinjača, Osijek, Aurelija i mi. Turnir je bio odlično organiziran, osvojili smo 4. mjesto, ali prije svega nam je to bila jedna velika škola za budućnost i nadam se da ćemo u budućnosti i mi tako nešto organizirati, a i da ćemo biti pozvani na takve još turnire. Što kažete na malonogometni klub, odnosno na Aureliju Futsal? Oni su bili organizatori tog turnira, a Slovi kao jedan od najorganiziranijih kluba u Slavoniji.
Pa mi smo se to i uvjerili kad smo došli tamo. Stvarno je klub odlično organiziran, od najmlađih do najstarijih kategorija. Doveli su sad odličnog trenera, rade planski, imaju dobrog predsjednika koji stvarno je veliki entuzijast i koji voli futsal i koji se trudi kako bi što više doprinio samom futsalu i vjerujem da ćemo kroz koju godinu njih gledati sigurno u prvoj ligi. Aurelija se natječe u drugoj ligi Istok. Možete li, evo vi gospodine Željko, malo usporediti kvalitetu tih liga Istoka, Sjevera i Juga? Pa zasigurno, prema pričama koje smo čuli, liga sa Juga je sigurno najkvalitetnija. Oni imaju puno tih nekih lokalnih derbija, imaju dosta ljudi na tribinama i tako, no međutim i Liga Istok i Sjever ne zaostaju previše za tim. Sve više i više se populariziraju te dvije lige, pogotovo Istočna liga je imala sad predstavnika i vjerujem da će imati predstavnika i u ovim kvalifikacijama koji će napasti prvu ligu i koji vjerujem da može ući u prvu ligu. Također naša liga sigurno ima par dobrih klubova koji će isto tako voditi glavnu riječ u tim kvalifikacijama i vjerujem da može iznenaditi u tim kvalifikacijama. Gospodine Anđelko, što vi kažete? Pa evo, ja sam isto čuo da je znači, Liga Jug da je najjača, ali ne bi se složio, mislim da smo i mi tu u ostalim ligama ne zaostajemo, znači ima dosta i kvalitetnih utakmica. Evo, mi smo prošle godine igrali te dodatne kvalifikacije, pa smo onda imali prilike i znači igrala je i Šibenika Crnica, igrali su Vinkovci i stvarno evo, tu je bila do neke Crnica naravno iskakala, oni su ušli u prvu ligu, oni su stvarno bili najkvalitetniji i profesionalno su organizirani klub, a vidi se sad i u prvoj ligi kako igraju, koje rezultate postižu, ravnopravno igraju i protiv Nacionala su odigrali nerešeno, stvarno su kvalitetni. Ne? Jesenje se borio za ulazak u prvu ligu prošle sezone. Kako vam se čini tako sustav natjecanja? Pa čini mi se dobar. Evo, znači, prvak lige, sva tri prvaka ulaze u to dodatne kvalifikacije, svaki sa svakim igra. Znači, prvi je išao direktno u prvu ligu, a drugo plasirani je još igrao dodatne kvalifikacije, prošlo je to bio potpičan. I mislim da je to sasvim u redu. Znači, svako ima priliku od ta tri kluba pokazati šta može i naravno ući u prvu ligu. Mnogi za drugu ligu Jug kažu da je najkvalitetnija druga liga, to ste i vi sami rekli, i zagovaraju da oni imaju zapravo dva predstavnika u razigravanju za prvu ligu. Što kažete na tu ideju? Pa mislim da to ipak ne bi bilo u redu jer ipak je cilj biti prvi i te kvalifikacije su ipak između prvaka liga, tako da mislim da je sadašnji sustav ipak bolji i da treba ostati da se prvaci natječu. Isto tako, slažem se, znači prvak lige neka, svo troje neka odigra za prvu ligu i to je najpoštenije. Sad ako bi uzimali nekoga iz druge lige, na temelju kojih kriterija ne znam, onda neka i od nas uzmu, nek svi drugi igraju, pa nek bude 6 klubova, pa neka oni razigraju onda po tom sustavu. Ali mislim da je najpoštenije da prvak iz svake lige ide u dodatne kvalifikacije i da se odigra međusobno, pa tko je bolje. Isto tako, malo je nelogično da mlađe kategorije s istoka i zapada imaju manje predstavnika nego one sa sjevera i juga. Kako to komentirate? Je li to nepošteno prema djeci iz Slavonije i Istre? Pa mislim isto tako da je. Mislim da bi se to trebalo izjednačiti, da bi trebali imati jednaka prava, jer možda i to utječe na zanimaciju za taj isti futsal, jer ako bi se izjednačilo, možda bi se više djece zainteresiralo i imalo jednake šanse da dođu tamo gdje su i djece iz drugih krajeva Hrvatske. Gledajte, glavni cilj je da se mladi i što mlađi uključuju taj nogomet. Znači, onda je najlogičnije da onda i što više mladih uključimo. Bez obzira iz koje regije, znači, trebalo bi što više mladih uključiti u taj sustav. Dobro, idemo se vratiti na vaše klubove. Koji su vaši najveći organizacijski izazovi s kojima se susrećete u svakodnevnom radu? Pa naši trenutno najveći izazovi su treninzi, odnosno dvorana za treninge, te organizacija domaćih utakmica. Nažalost, nemamo baš previše termina. Tu još imamo velikih poteškoća u organizaciji treninga jer
Velik broj dvorana je zauzet, pošto smo mi novo osnovani, nemamo baš neke dobre termine, to su najviše termini kasno navečer od 11 do 12 ili 10 do 11, zato smo i većinu treninga radili na otvorenom. Imamo igralište Staro Partizano od rukometnog kluba koje koristimo za treninge, no nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti sa gradom se dogovoriti da nam ipak izađu u susret u vezi termina i da nećemo više morati trenirati na 5 stupnjeva vani. A što se tiče organizacije domaće utakmice, sad nam je bila prva domaća utakmica protiv malogotnog kluba Otočac. Iznimno smo zadovoljni s tom organizacijom, došlo je čak i 250 ljudi. Drago nam je da se ljudi zanimaju, organizacijski bilo je malih propusta, ali sve u svemu smo zadovoljni. Kakvih propusta? Pa u vidu možda nešto redara i nikakvih bitnih propusta. Gospodine Anđelko, kakvih imate problema? Pa evo isto, tu je znači pitanje dvorane. Znači u Krapini postoji u biti i u široj okolici samo ta jedna dvorana. Koriste je mnogi od tih klubova, rekreativaca. Teško je dobiti termin, isto imamo neki kasni termin. Onda uz to koristimo našu općinsku malu dvoranu u općini Jesenje za dodatne treninge. Također organizacija utakmica nam je nekad problem, ne možete možda igrati kad bi htjeli, možda mi nekad u subotu, morate staviti u nedjelju kad je dvorana slobodna i to. Tako da vidim, to je problem, znači problem malo i sa čak igračima koji igraju, realno oni igraju veliki nogomet, onda to sve moramo posložiti uz dvoranu, uz igrače, znači da uspijemo složiti termin koji nam do neke odgovara. Također, znači i postoji uvijek zahtjevi gosta koji dolazi na utakmicu, koji njemu termin, to sve treba posložiti da se u biti odigra ta utakmica. To je ono što se tiče organizacijski. Ne. Mi smo prošle godine uspjeli to posložiti, što se tiče redara, svega prošli smo tu školu prošle godine. Ne. Evo i moram pohvaliti, stvarno široki krug ljudi se tu uključio, svaki sad radi svoj posao i to nam do neke dobro ide. Evo. Dobro, smatrate li da se u drugoj ligi Sjever igra kvalitetan futsal? Pa mislim da se kvaliteta futsala povećava iz godine u godinu. Kao što je rekao gospodin iz Jesenja, samim time što se liga proširuje je kvalitetnija, sve su bolje i bolje utakmice. Vidljivo je iz naše tablice i dosadašnjih odigranih kola da su sve utakmice bile znači u egalu, niko nije da je sa velikom razlikom porazio protivnika, tako da vjerujem da se igra dobar futsal i da će biti vrlo zanimljivo prvenstvo. Evo također, sam i na početku spomenuo, velim neće biti tako lako ovo godinu, sve je to izjednačeno i ovi rezultati su pokazali da bude stvarno izjednačena i kvalitetna liga. Gospodine Anđelko, vaš vratar Goran Malogorski je prošle sezone igrao u Jesenju, a sad je zapravo otišao u Maribor gdje je igrao Ligu prvaka, pa što kažete na to? Pa evo, osobno mislim da je to veliki uspjeh za njega, ali mislim da je uspjeh za naš klub da je on otišao tako jako u ligu, ali mislim on je i prije našeg kluba bio vratar na tim prostorima, malo nogometni u Kutiji Šivica je bio najbolji vratar jednu godinu, većinom u finale dolazi i stvarno je kvalitetan i drago nam je radi njega, ne da je izašao na tu višu distancu, znači u Maribor je otišao, oni su igrali sad prije 2 vikenda Ligu prvaka i evo stvarno mu čestitamo na tome. Poznato je da niste u Vinkovce otputovali na utakmice kvalifikacija, te zbog toga niste dobili priliku ući u prvu HMNL. Što se dogodilo? Po futsalačkim klubovima se priča da su igrači zapravo namjerno bojkotirali tu utakmicu. Pa ne, gledajte, tu se dovoljno onake pričamo koji su organizacijski problemi. Znači mi imamo igrače koji svi većinom igraju veliki nogomet. Znači nama je to najveći problem. Znači mi nemamo igrače svoje, iz svojih jednostavno mi igrači ništa ne plaćamo, znači svi igraju, oni to rekreativno za nas, oni igraju veliki nogomet, mi smo tu blizu, mi smo sjevernije, mi smo blizu, tako reći, Austrije, znači većinom svi igrači igraju u Austriji, znači i onda se tako poklopilo i također tokom lige se poklopilo, znači da ti igrači ne mogu igrati, ne. I onda smo uzimali juniore, krpali smo svakako. Dobro, uz to se onda dogodilo se još neke naši unutarnji problemi i nije se otišlo na tu utakmicu, to je stvarno jedna mrlja za naš klub kad se to dogodilo, ali šta možemo, tako je ispalo. Je li vam žao što niste ušli u prvu ligu? Pa žao, moramo reći da nam je žao, evo, ali jednostavno, evo, to je bila prva godina naša, možda je to bilo problemi u prvoj godini, nismo bili možda i tako iskusni kako smo trebali, evo, ali to se sad promijenilo,
malo smo zorganizirali više klub ovu godinu. Velim, neki igrači nam više ne mogu igrati, nekima je promijenili smo i trenera, evo imamo novog trenera, malo se više trenira i nadam se da ako dođemo u tu priliku opet da i nećemo propustiti. Smatrate li da je u manjim sredinama lakše financirati neki futsal klub? Smatrate li prednošću što vi dolazite iz manje sredine? Pa vjerujem da je gdje nema puno nekih profesionalnih ili ozbiljnijih ekipa, da je njima lakše, no međutim u našem gradu prvi sport je rukomet, naravno radi povijesti koju ima i to tako i treba biti realno, ali isto tako drugi sportovi, ima uspješnih sportova i vjerujem da ćemo i mi doći na tu neku razinu gdje će nam grad moći pomoći u velikoj mjeri da financijski budemo stabilni i da možemo se okrenuti samo na onaj sportski dio, a ne da o tome moramo voditi brigu. Gospodine Anđelko, što vi kažete na to? Pa ja mislim da mi kao tako malo sredini koji djelujemo, nam je to prednost. Mi nemamo nekih velikih klubova u Krapini i okolici, osim nogometni klub Zagorec koji je veliki nogomet, tu nema nekih velikih klubova što se tiče. I evo, tako da uspijemo možda malo lakše djelovati, ne? Ali opet ako smo malo sredini, malo se manje nas čuje, teže je možda do sponzora doći i tako. Ne, možda je nekome koji je u velikom gradu to lakše. Ne znam, možda ti u velikim gradovima imaju svoje probleme, ne? Ali jednostavno borimo se. Evo i da zaključimo ovu emisiju s nekom lakšom temom, možemo odmah najaviti kako nam u sljedeću emisiju dolaze djevojke, pa ćemo pričati o ženskom futsalu. Pa planirali možda Bjelovar ili Jesenje neki ženski klub, odnosno žensku kategoriju osnovati? Evo, baš na domaćoj utakmici je bilo jako puno djevojaka na tribinama i bilo je puno onih koji su pitali da li postoji ženska ekipa. Pa baš smo počeli razmišljati o tome kako bi mogli, te sigurno u budućnosti računamo na žensku ekipu Bjelovara. Super, vi gospodine? Evo, mi još nismo o tome razmišljali, ali ako bude se izorganizirala neka liga na našem prostoru, sigurno ćemo i u tom smjeru razmišljati. Eto, mi se isto nadamo da će biti i ženska kategorija u Jesenju. Hvala vam puno što ste bili naši gosti, što ste se odazvali pozivu i puno sreće u nastavku sezone. Hvala vam. Eto, dragi gledatelji, mi smo stigli do kraja još jednog HR Futsala. Naravno, hvala vam i ovaj put što ste bili s nama i ostanite uz program Sportske televizije. Lijep pozdrav i doviđenja. MC Plus, građevinski materijali, od podruma do krova, sve za vaš dom i snova. Mi gradimo s vama. MC Plus.